Day. Hello guys, mga unang mangga. English sa mangga. Ha? English. Hotdog. Mango. Masin mabanggaan sad me. Ang English ha? Liso. Katok ingon. Seeds. Siya po yung tubag. In English sa kutsara. Spoon. In English ane. Ha? Katong gitudo ni Papa. Come on. Gibasan yung hapbe eh. In English ane. Ah, come on. In English sa kutsilyo. Spine. Wa ka. Wa num-num? Spine. No, good. Knife. Knife for the eye. Gibasa gyud nimo. Knife. Knife.